Muraho iyi ni Nzuri Business Group Limited nk'uko mubimenyereye, bwa muri kumwe natwe hano ku Muhima mu mujyi wa Kigali neza kuri uyu muhanda wo mu Muhima, aho tugiye kubereka inzu nziza cyane, inzu y'ubucuruzi igurishwa iri kuri uyu muhanda, ishaka amafaranga make cyane kandi y'imari cyane. Iyi nzu ikaba ifite imiryango itandatu y'ubucuruzi, kandi ikaba ishaka amafaranga makeya cyane nk'uko mubibona ni imiryango itandatu. kugira ngo murabibona imiryango itandatu y'ubucuruzi mu mujyi hagati wa Kigali kuri kaburimbo. Iyi nzu rero buri muryango hano ukaba ukodeshwa amafaranga 150, ndetse ikaba ifite n'indi nzu yo guturamo mu gikari, ariyo tugiye kubereka kugira ngo imiryango itandatu murayibona iribaze. Hirya ni kuri kaburimbo nk'uko mwabibonye, kaburimbo, imiryango itandatu y'ubucuruzi myiza kandi minini. Ahangaha rero iyo uje inyuma murabibona rero ko izi nzu zose zubakishije amatafari ahiye. Iyo uje hano inyuma rero uhita wabona inzu nziza yo guturamo. Inzu nziza yo guturamo, iyi ni annex yayo y'amatafari ahiye, ni toilette, hanyuma iki ni igikoni cyo hanze. Iyi nzu ikaba irimo amakaro yose, ni inzu nziza nayo y'amatafari ahiye, ifite ibyumba 3 binini na salon, ifite salon nziza nini, kagira saramanje, na saramanje hano. Ifite ibyumba 3 na salon na toilette yo mu nzu na douche birumvikana na stock. Izi nzu rero zikaba ziri hano ku Muhima ahazwi nka Rafresher. kugira ngo nk'uko mubibonye ni igipangu kinini gifite imiryango 6 y'ubucuruzi, buri muryango ugakodeshwa amafaranga 150, ubwo ni 900. Inzu yo guturamo igakodeshwa amafaranga 200,000, ni 1,100,000, kandi akaba ku muhanda wa kaburimbo mu mujyi wa Kigali hagati. Igiciro cy'izi nzu rero ni amafaranga make cyane, ni 1,100,000 zonyine, ndetse dushobora no kuganiraho. Mukomeze rero mukurikirana ibyiza tugenda tubagezaho umunsi ku wundi, mukanda subscribe, mukora na share kugira ngo inshuti n'abavandimwe nabo babashe kwibonera uyu mutungo mwiza wakataraboneka uri ku isoko. Izi nzu ushobora kuzivugurura kandi aya mafaranga akiyongera, kimwe nuko mu gihe runaka wazabona ubushobozi wazazishyira hasi ukanahubaka inzu nziza y'umuturirwa ndende ijyanye n'igihe. Ni karibu cyane mwigurire izi nzu. Mushaka kuduhamagara kuri za nimero zacu 0788 48 67 97, cyangwa se mukadusanga ku Muhima muri feruje zo kuri Yamaha nk'ibisanzwe muri Shema House muri etage ya nyuma. Mwakongera mukaduhamagara kuri 0788 230 Ni karibu cyane kuri 1,100,000 muze tubihere. Izi nzu zinjiza 1,100,000, ashobora no kwiyongera wazivuguruye. Murabona ko iyi miryango ushaka kuyihindura mugashyiramo amakaro zikaba zagera no muri 2,000,000. Imiryango irimo depo y'inzoga, harimo restaurant hirya icuruza amata na kabutike. Barimo ibikorwa byiza nk'uko boss ari kubidusobanurira.
hari aharimo depo ya Bralirwa, hari aharimo resitora, hari aharimo alimentation, hari aharimo botike, harimo ibikorwa byinshi byiza nuko butuhasuye ku munsi w'ikiruhuko, niyo mpamvu mubona hafunze. Ni karibu muzahagera kandi muzashima, tubahaye ikaze. Yes.